biya kamal normal kenyam kana zal content ba la ba ka dingwas me te kon galer me jadid mi bana ling ka ki par kol re which ka juba en wala ka men chod la re wi ka juba gwasan chadol chajedol tin ji Africa Union IGAD ke ki kuma ka Dr. Machar kene kirma yadit banne jo me banne jeling ko gor kono bantin kon lat ko rin banne ka ngajeno ko ngoni re wedan gwada me shikon di ala ngajeno shi kume dung IGAD kene Africa Union chikore wiki juba wikare wiki juba ke Saturday ngai kone gwaya ene chana je toka mandan lero gwada me mi jiram jidit kano online TV channel gore jeno jin der lera me der je nyon ne ko ken ka der subscribe ka der notification bell der je twan ko de latiti de kan show mala shup gwadne tin gor kon gano de ko ten gwaya sura na me jen wuri shalke par kola na mo bana je kulu non ko gwato na me kwena dolan shadol an wale re which ka juba kam Africa Union ke IGAD ke queering ne tin to re which ka juba kam Dr. Riek Machar kene kirma yadit shaladan wo shi par kol che utin we shonka gwa Dr. Riek Machar anyok shaladan wo ala kume marai ke Nathaniel yet kueren la deputy chairman mangu Dr. Riek Machar me che ga kan jen par kol shaladan wo bonde ke bona spele mayo dan trara wa chaje ngi kum kirma yadit jendan an bukon nywagan me ashirga menen kono mo gwasa me la par kol che were dul kanamo dola me chaje dul ala ji Africa Union dio je shia ma se je kontum manan chaje nen gwada ci right no chicken natin contin book nas call fan ga chicken condemn ci kuma kirmi yadi chicken condemn ka kana by investigation ba jalat ba do bran to ga ba jalat ka tok da ngai kirma dan le ro da bat nan kana ka jok you know la kan ka jok due lo kana red kana tena gwa so na mbo kel ko nate la no shine condemn ga chicken red ten gwa mit election milet kana ko how many times they've been condemning kirmi yadi without action the election let kana anyok shi humiliation dana shalat bom men chike men yale ka bo kana to ko kwart la ji Africa de mal de no ngoda ba shwaga pe no jiga ka Dr. Riek Machar so humiliation metedi na mo me chiang mo jek mo nyone no push long cost yenekti ka power ka jeno powerun kwa janda man so kin mo yadi te pinya Africa Union te finye gat so ene dor mo dong da la da genis na me peace agreement de yikap ko bom ne ten konte la kwar so na me mo ko gorno bana lingten la par kol me shawere dul kana mo wawe ko be Dr. Machar be jo personal la chunga ga Dr. Machar eno ka sha par kol sha je gor ka par kol chunga bakana Dr. Machar so na me tiri mutote ten so par kol muten gwada mo chete la Riek Machar ko jen chaje dismiss ne Nathaniel yet jin me jiram shunkel ga Dr. Machar chide goro baje kwanya la kwer ka gwa Dr. Machar michi kul Dr. Machar ya kulun bro kul wo chade gwa anyok jin me jillo yale la to ka da ka asfele aigo de yene ji chide ngorar so munyo da gwa no chengi parkol che gwa dul ga me ka jan doli ga da me kan Africa Union ko de kim yadi dare Dr. Machar dare jalun ka de mal de nyoko mo kwa je lalet wa parkol tele power tin ne mene tele power teja ko shanga dan wo Dr. Machar we barar baje kwa ngode Nathaniel yede kwa luga Ramadan la deputy chairman ka spele ayo Ramadan bian nyamrun so ne me mediten ngai ke je ngo kwale we ben che parkol je beteka power so it is mass anami parkol betekel ke kim yari ko tekel kim yari ko jen charge dismiss by the way ne me charge ko lan medan tabande ngai ke 2016 gwade da ne che ku che jalan me da ne chala de ku the same thing cha ku cha nyo le ne wuri chala par ko le me tabande ngai me che me che ro kwanya la by president ke me cha ja kwan ko gor kano ga kan Dr. Machar ko Dr. Machar ne cha ja de ne gane plan ne chala ne kirma yadit me te ka reduel gwade te body gane nyin Dr. Machar te garar shugan gor no bekan body gane bekan kanak no ko yo mi Dr. Machar ko lo wajene yo bayu nak bayu laro cha nak crossfire ke cha nak metin kon dwain gare re ba so no mo jen plan dien but can succeed so me Dr. Machar me challenge che wo naka Congo lule jogo ne me ba malgul batange 2018
jen chu bolo gwade kan gwada mo shu point ne mete Congo shu tabande ngai shu dismiss shu je wo ka aspele mayo party so choe wo choe chongalo ran kim yadi the same thing parkol the same thing will happen to him je by dismiss a Dr. Machar so na me amlada ne wo chunga kelge kumes ke aspele ayo che chunkel aspele ayo so I'm sorry for that che chunkel ke Dr. Machar so lenene dunde so changa dana wuti dial waka reveal ba fail ko jan mishunga Dr. Machar ngumte against Nathaniel yeta ngumte against ne ko kena content chunka aspele mayo no yene ga ban mani fangin ji aspele mayo so nyu de gwano share an aspele mayo at this time so jo me de yene ngach andul dana chadul wa gurge jeno ba mogwa ba yelalet. The interim chairman of the SPLA Mayo, Stephen Parkol, attended the AU, Africa Union and IGAD Internal Governmental Authority meeting today in J1, representing the leadership of the main opposition group. This follow is recent nomination by some members of party to act until Dr. Machar is released from the detention. Ebela kwere menemicha Dr. Machar chajo would be guard be kwere kulu betup no more backfire kaja. However, some members of the SPLA-IO criticized the leadership of Parkol, citing that the party is not the legitimate leader of the party in the absence of Dr. Machar, saying Deputy Chairman Oyet is the acting chairman. Is a deputy chairman of the SPLA-IO. However, the government does recognize the leadership of Oyet Nathaniel Parino. Chawra mo chajela dinono. So en kume men lat IGAD men lat kene ji Africa Union kene Dr. Machar awoke gwada ne chaje yenten. Biya table ke biya wi ko am biya brach and then malbe ben. Again dan chala Dr. chala sebkem yadi ko sebkem yadi che fail already tell mal mi benong point karwade benong destruction as you all can see it so on gwaya ban le jemru den biatemal